I evo nas u drugoj misiji. Ovaj početak ćemo nekako uspjeti da preskočimo. Sada. Tek sada kreće actions. Vidiš ti koliko ovdje njih ima. Ovdje sad nam pričaju nešto bez veze. Naravno. Sad Jackija trebamo da pratimo do Winstona. Dobro, to je vamo negde. Ajde vamo. Dokrećemo. A tu. Tu ćemo da idemo. Sada ulazimo tu, da će nas biti jako mnogo. Evo sad smo tu kod neke ženske. I sad nam baš nešto priča o tome. Evo dolazi nam sad neki ljudi ovdje i bacili su nas na put. Pa neće tako moći. Sad ćemo mi vas ubiti jako lako. Ajde. 1, 2, 3. Čekaj. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Op. 1, 2. Ne, 1, 2, 1. Ne, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, čekaj. 1, 2, treći put. Ajde. 1, 2. Moramo uzastopno 3 puta. 1, 2. Koliko ih je, ko malih mjera. Tako, jaja ga udri. Tamo gdje ne treba. Ohohohohohohoho. Gdje si ti krenuo? Gdje si ti krenuo? Ajde. Tako. Ima ih još dvojica. Ima još petorica. Sad sam stvarno ugasio.
odobri. Tako. Ajde ubij ih. Ajde. Tako. To. Tako. Tu da ti smeskam glavu već jednom. Tako.